uvaženi domaćini, dragi prijatelji, dragi naši gledalci koji nas pratite preko YouTube kanala. Dobrodošli na još jedno predavanje o zatamljenoj istoriji srpskog naroda u 20. veku, koje organizuje pokret Naša Drina u prostorijama spomen muzeja Čičin dom. Ova 2024. godina je godina mnogih jubileja iz naše istorije, bliže ili dalje, počev od 220 godina od početka Srpske revolucije, odnosno prvog srpskog ustanka, zatim 50-godišnjice donošenja Ustava iz 1974. 80 godina od pobjede komunista u građanskom ratu, 25 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i konačno, nažalost, martovskog pogroma 2004. godine. Pored ovih istorijskih događaja kojima se bavimo u predavanjima koja su održana tokom prethodnih nedelja, došli smo na ideju da govorimo i o ljudima koji su pisali našu srpsku istoriju i ova godina je zapravo jubilej 30-godišnjice smrti Radovana Samardžića, našeg velikog istoričara, jednog od najvećih srpskih istoričara iz prethodnog veka, čovjeka koji je bio profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, predsjednik Srpske književne zadruge, dekan Filozofskog fakulteta i još mnogo toga. Radovan Samardžić je rođen 22. oktobra 1922. godine u Sarajevu, u trgovačkoj porodici od oca Vase i majke Milene. Samardžići su inače rodom iz Gacka i njegov otac je se bavio trgovinom, ali loše ekonomske prilike u Kraljevini Jugoslavije su dovele do propasti njegovog posla. Međutim, uprkos tome, Radovan Samardžić je imao kvalitetno obrazovanje, njegovi roditelji su polagali mnogo računa u negovanje tradicionalnih srpskih običaja i negovanje kulture, pa je tako list Politika bila, da kažemo, svakodnevna duhovna potreba ove porodice. Također, Radovan Samardžić je vrlo rano počeo da čita u antikvarnoj radnji Mannheima Pape iz Sarajeva, je pronašao nekoliko godišta Srpskog književnog glasnika. Između ostalog, u tim brojevima je pronašao i seobe Miloša Crnjanskog, koja su dodatno uticala na njegovo zanimanje za literaturu. Kao gimnazijalac bio je zadojen idejama integralnog jugoslovenstva, pre svega zato što je kao mladi i pronicljivi čovjek shvatao koliko su kompleksni odnosi između različitih nacija koje su živjele u Sarajevu, dakle Srba, Hrvata, Muslimana i Jevreja. I shvatao je da je integralno jugoslovenstvo zapravo brana zlu koje može da se desi i koje se nažalost desilo tokom Drugog svjetskog rata, kasnije i tokom 90. godina. Nakon smrti kralja Aleksandra, kojeg je smatrao mučenikom, Radovan Samardžić je polako naginjao idejama jako srpstvo, jaka Jugoslavija, koja je propagirao Srpski kulturni klub, koji je pored intelektualne, privredne i druge elite najveću podršku imao među gimnazijalcima. Pored Radovana Samardžića, recimo u to vreme, pristalica Srpskog kulturnog kluba je bio još jedan naš veliki istoričar, Dimitrije Đorđević, inače veliki prijatelj Radovana Samardžića. I, nažalost, te ideje Srpskog kulturnog kluba nisu zaživjele, jer je, kao što znamo, već 1941. godine Kraljevina Jugoslavija propala u kratkotrajnom aprilskom ratu i Samardžićevo Sarajevo je postalo deo NDH, gde je on mogao da vidi svojim očima sprovođenje genocida nad srpskim narodom,
čak je i sam u dva navrata bio izvođen pred streljački stroj, ali sticajem srećnih okolnosti oba puta je uspeo da se spase, nakon čega je prešao u okupiranu Srbiju, gde je zbrinut od strane uprave Milana Nedića. On je znao da ceni odnos vlade Milana Nedića prema izbjeglicama iz NDH, a pored toga, kao omladinac je osluškivao vesti iz unutrašnjosti zemlje i pratio je aktivnosti ravnogorskog pokreta. Međutim, 1944. godine, kao i većina omladine u Srbiji, Radovan Samardžić je bio mobilisan u već formiranu Jugoslovensku armiju i učestvovao u borbama na Sremskom frontu, a kasnije je učestvovao i u, uslovno rečeno, oslobađanju Hrvatske i Zagreba. Naš pokojni istoričar Dušan Bataković, koji je bio jedan od učenika i saradnika Radovana Samardžića, zabeleže u pogovoru jedne knjige Samardžićevih intervjua da je Radovan Samardžić svedočio o spaljivanju ustaške arhive u Zagrebu i sad ću ja pročitati jedan odlomak o kojem sam govorio. Prisilno mobilisan kao i većina srbijanske mladeži u jesen 1944. Samardžić je u vojsci Titovih partizana krenuo put Sremskog fronta, a zatim i dalje prema zapadu. Pisao ovih redova pričao je avetinskim kao vatrom sprženim selima na putu ka Zagrebu, kroz krajeve nekadašnje vojne krajine, o selima u kojima vlada biblijska tišina i iz čijih razvaljenih kuća niče trava. Ne bez gorčine opisivao je manipulacije oko toga koje će jedinice prve ući u Zagreb. U mlakom dočeku u samom gradu, o brojnim peripetijama koje je preživeo i serijama manipulacija koje su izvođene u javnosti da bi se partizanski pokret prikazao kao podjednako prihvaćen od svih naroda i narodnosti Jugoslavije. Pripovedao je s rezignacijom istoričara koji iznad svega ceni značaj izvorne dokumentacije kako su nove vlasti odmah po ulasku u Zagreb javno spaljivale poverljivu ustašku arhivu s opravdanjem da nastaje novo doba koje mora odmah raskrstiti s mračnom prošlošću. Dakle, nakon završetka rata, Radovan Samardžić se upisao na Filozofski fakultet u Beogradu s namjerom da se bavi svetskom književnošću. Međutim, odlukom fakulteta ovaj smer je ukinut, nakon čega se Samardžić prebacio na istoriju i tu je imao priliku da sluša velikane naše istorijske nauke kao što su Grigorije Ostrogorski, Jorio Tadić, Mihajlo Dinić, Viktor Novak i mnogi drugi. Fanula Papazoglu također. U svojim intervjuima je opisivao kako je tada nastava tekla u jakoj srdačnoj atmosferi gde je vladao neformalan odnos između studenta i profesora tokom predavanja koja su se održavala u Kolarčevoj zadužbini. Vrlo brzo je postao jedan od najboljih studenta i diplomirao sa vrlo visokim prosekom, nakon čega je postao asistent profesora Jorija Tadića na katedri za opštu istoriju novog veka. Jorio Tadić ga je uputio na Dubrovački arhiv, koji je postao nepresušan izvor za Samardžićeve radove i on je doktorirao 1956. godine sa temom Dubrovački pesnik i diplomata Jaketa Palmotić, nakon čega je postao i vrlo brzo profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu. Samardžić se posvetio u prvoj fazi akademskog rada proučavanju istorije Dubrovnika i Mediterana i 1962. je njegov rad krunisan značajnom monografijom pod nazivom Veliki vek Dubrovnika, gde se on bavi usponom i padom Dubrovačke republike tokom 17. veka. Takođe, priredio veliki broj građa u istoriji ovog grada
nakon čega se preorijentisao na proučavanje istorije Osmanskog carstva tokom 16. i 17. veka, pri čemu je izabrao biografski metod i iskoristio je sve prednosti koje ovaj istorijski žanr pruža. Naime, on je, oslikavajući određene istorijske ličnosti, u pozadini davao čitave slike istorijske epohe i tokom narednih decenija objavio 3 značajne monografije o istorijskim ličnostima Osmanskog carstva. Pre svega se radi o Mehmedu Paši Sokoloviću, zatim o Sulejmanu i Rokselani i ovu trilogiju je završio početkom 90-ih knjigom Osman. Nakon toga, nakon proučavanja zapravo osmanske istorije, Radovan Samardžić se polako orijentiše ka proučavanju istorije srpskog naroda. Prvenstveno, on se u tome istakao kao glavni organizator i urednik istorije srpskog naroda, koja je objavljivana tokom 80. godina. Značaj ove edicije jeste zapravo u tome što je insistiralo na srpskom integralizmu i Radovan Samardžić je smatrao da to treba bude jedno delo kojim će se tadašnja srpska istoriografija odužiti svom narodu i okupio je zaista sijaset velikih imena naše nauke, kao što su Dimitrije Đorđević, Čedomir Popov, Predrag Palavestra, Milorad Pavić i mnogi drugi. A kao autor u ovoj ediciji se istakao pisanjem istorije srpskog naroda tokom 16. i 17. veka u 3. i 4. knjizi. Zatim, trebalo je prilikom objavljivanja istorije srpskog naroda se izboriti sa velikim peripetijama koje su nastajale usled rigidnosti tadašnjeg režima, koje je i dalje bilo nepoverljivo prema svakom drugačijem mišljenju, pogotovo nakon Titove smrti, kada je osetio jednu veliku nesigurnost. Međutim, iako nije bio zadovoljan svime što je napisano, Radovan Samardžić je bio ponosan što je uspeo da izgura ovaj veliki projekat koji je danas i dan danas veoma značajan za našu nauku i kulturu. Pored istorije srpskog naroda, Radovan Samardžić se istakao priređivanjem sabranih dela Slobodana Jovanovića. Tek je tu režim bio nepomirljiv do te mere da je na jednom sastanku 1985. prilikom prvog pokušaja Radovan Samardžića da priredi sabrana dela Slobodana Jovanovića, Slobodan Milošević rekao: Slobodan Jovanović je ratni zločinac i on u Beogradu sigurno neće proći. Ko hoće da ga čita, može slobodno da ga pronađe u antikvarnicama. Međutim, kako je Milošević polako postao vođa nacije nakon čuvenog govora u Kosovu polju 24. aprila 1987. i kasnije govorom na Gazimestanu, tako je izlazio u susret srpskoj inteligenciji i jednostavno dopustio je da se sabrana dela Slobodana Jovanovića objave tek 90. i 91. godine. U tom poduhvatu Radovan Samardžić je napisao jedan značajan tekst koji je za sad neprevaziđen kada je reč o liku i delu Slobodana Jovanovića. Sad, tokom 80-ih Radovan Samardžić postaje angažovan intelektualac. Naime, znamo da je tada situacija na Kosovu, gde se odigravalo masovno albansko nasilje nad srpskim stanovništvom, bilo prećutkivano od strane režima, na što su reagovali srpski intelektualci, pa je Radovan Samardžić zajedno sa Dobricom Ćosićem,
Predragom Palavestrom, Dimitrijem Bogdanovićem i mnogim drugim, uglavnom akademicima, osnovao Odbor za odbranu slobode i misli i izražavanja, koji se u početku bavio odbranom ljudi koji su bili osuđivani zbog različitog mišljenja, čak su među njima bili ljudi za koje nikad ne biste mogli da stavite za isti stol, počeo od Vojislava Šešelja, Vladimira Šeksa, Franje Tuđmana, Alije Izetbegovića, pa do nekih profesora iz manjih srpskih sredina, iz Leskovca ili nekih drugih gradova, koji su bili osuđivani zbog nekakvih tekstova i slično. 85. godine, nakon slučaja Đorđa Martinovića, Radovan Samardžić sa Odborom za odbranu slobode misli i izražavanja se angažuje u podršci Srbima sa Kosova. Potpisuju veliki broj peticija, pisama nadležnim institucijama, zatim podržava Srpski pokret otpora sa Kosova, koji je slao brojna pisma gde je pozivao režim da zaštiti srpski narod od albanskog nacionalizma i nasilja. U godinama raspleta, koje su, kako se danas naziva, raspad Jugoslavije, Radovan Samardžić shvata da srpskom narodu preti velika opasnost i kao čovjek koji je bio svestan da je istorija predsoblje sadašnjosti, piše svoje, verovatno najznačajnije knjige Ideje za srpsku istoriju, koja je izašla 89. i Kosovsko opredeljenje, koja je izašla koju godinu kasnije. Ove knjige su značajne jer Radovan Samardžić njima objedinjuje veliki broj radova koji su izlagani na međunarodnim konferencijama, ali koje sve povezuje to da obrađuju vertikale srpske istorije, odnosno procese drugog trajanja. Pa tako Radovan Samardžić objašnjava sve ključne stvari koje su definisale srpski narod. Što se tiče perioda propasti Srpskog carstva i potpadanja pod tursku vlast, Radovan Samardžić je napisao sledeće. Potpadanjem pod tursku vlast srpski narod je mogao izgubiti nadu u potonji život. Njegovi prostori ulazili su u granice novog carstva, činilo se nenarušive snage, koje se rasprostiralo na 3 kontinenta. Nema izvesnijeg puta koji vodi iščezavanju jednog naroda od saznanja beznadežnosti. Pod ovakvim pritiskom Srbi su još uvek u prvim decenijama turske vladavine dospeli pod neizbrisivi žig zlosrećne sudbine, da se jednim delom stalno osipaju, a da im se jezgro održava u životu s nemerljivim naporima. Izazvavši kod njih osjećanje ponosa, sušta nevolja je nagnala Srbe da se obrate svojim tradicijama i uz njihovu podršku pokušaju preživjeti Turke. I stvarno, takvi pokušaji su urodili plodom, jer je srpski narod već 1804. godine podigao ustanak pod voždem Karađorđem i o tome Radovan Samardžić piše sledeće. Revolucija 1804. proistekla iz sveukupnog duhovnog, društvenog i političkog razvitka Srba u 18. veku, bez obzira na teritoriju koju su naseljavali, obeležila je početak nove epohe u njihovoj istoriji. Istorijsko predanje najupečatljivije uticalo na pobijenjene Srbe posredstvom epskog pevanja. Možda nije bilo ustaničkog logora bez svog guslara. Oni su pratili vojsku u bojeve i, zabavljajući je na noćištima pesmama o nekadašnjim junacima, dodavali ovima najnovije. Ustanički događaji odmah su ulazili u istoriju i produžavali njen tok. Naravno, događaji koji su počeli 1804. doveli su kasnije, nakon decenija, do nezavisnosti Srbije, a zatim i ka borbi, ka konačnom ujedinjenju i oslobođenju. Radovan Samardžić piše i o tome i kaže: krajem 19. i početkom 20. veka, najočevidnije posle nesrećnih događaja 1908.
naišla je nova plima istorizma kod Srba. Slomivši otpor posljednjih romantičara, tvorci naučne historiografije su obnovili materiju srpske istorije. U stvari, historiografija je dospela u temelje, ali ona nije postakla pojavu novog talasa srpskog istorizma. Taj talas izazvan je usponom Srbije i izlaskom na pozornicu onih koji su se užurbano počeli pripremati za završno delo nacionalnog oslobođenja. U prisustvu onih koji su srpsku istoriju uzeli za predmet svog profesionalnog bavljenja, tim pre što su njihove monografije, studije i zbirke izvora samo utvrdile njene vrednosti, pesnici, umetnici i filozofi mogli su se slobodnije vratiti narodnom epskom pesništvu i njegove poruke uzeti za osnovu stvaranja svog nacionalnog mita. Početkom 20. veka ta pojava je oživela. Srpske tradicije prihvatio je kao svoje pokret jugoslovenske opredeljene omladine, ali nadahnuće istorijskim tradicijama s kojima su Srbi ušli u ratove 1912. do 1918. bilo je toliko opšte i rasprostranjeno da za njega nisu bili potrebni određeni izvori. Pesnici simbolisti oživljavali su sjaj epohe Nemanjića prema predstavama sopstvene mašte, a prosti seljak je, pritegnuvši opanak i zgrabivši svoju brzometku, odlazio u rat da osveti Kosovo i oslobodi braću od tuđenja. Jedno za drugim srušena su dva stara carstva. Kao što vidimo, navedeni redovi jasno ukazuju da je Radovan Samardžić bio nesporni poznavalac istorijske građe, da je bio vrhunski stilista, da tu građu uklopio u jednu celinu i da toj celini kao veliki filozof istorije da smisao. Kao što sam malo pre rekao, ideje za srpsku istoriju su objavljene 1989. godine neposredno pred raspad Jugoslavije i one su trebali da posluže kao neka vrsta pouka i putoka za pitanje da li neko iz tadašnjeg srpskog rukovodstva imao to na umu. Međutim, kada je rat, nažalost, izbio, a u Samardžićevom Sarajevu 1992. godine na jedan od najbrutalnijih načina, postalo je evidentno da je Radovan Samardžić strahovao kako će se rat završiti, što se vidi u intervjuima koje je dao u tom periodu i koji su sabrani u ovoj knjizi Na rubu istorije. On se plašio da iskaže kako zamišlja, odnosno kako očekuje da će se rat završiti, ali ga je na neki način ohrabrivalo to da su se politički, duhovni i kulturni centri srpskog naroda polako pomerali iz Srbije u Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu. Kao što vidimo, iako danas, nažalost, nema Republike Srpske Krajine, srpski narod nekako je najčvršći upravo u tim delovima Republike Srpske. Bio je protiv Vens-Ovenovog plana koji je Republiku Srpsku trebao da podeli da je iscepka na posebne teritorije i zalagao se da Srbi moraju, kako god znaju, bez obzira na sva iskušenja, da ostvare kompaktnu teritoriju u Bosni i Hercegovini. Znao je da će velike sile koje su srpski narod doživljavale kao prevratnički narod na svaki način pokušati da spreče, čak nije isključivao mogućnost vojne intervencije zapadnih sila, što se na kraju i desilo. Ali eto, Republika Srpska je ipak stvorena, Radovan Samardžić to nije dočekao, jer je preminuo 1. februara 1944. Svedoci govore da je do samog kraja Radovan Samardžić vredno proučavao istorijsku građu sa istim onim pregalaštvom koje ga krasilo tokom čitave karijere, a koja u trenutku smrti imao 72 godine. Što se tiče odnosa akademske zajednice u Srbiji prema liku i delu Radovana Samardžića, moglo bi se reći da je ono poprilično, da kažem, neadekvatno,
jer istoričar takvog formata zaslužuje mnogo više pažnje nego što je poklonjeno na poslednjih 30 godina, jer o liku i delu Radovana Samardžića, izuzev nekoliko nekrologa koji su napisani nakon njegove smrti, nekoliko eseja Dušana Batakovića ili Milana Svetoprotića i članaka na portalima, ne postoji ni jedno značajno delo koje obrađuje njegov lik i njegovo stvaralaštvo i njegov život. I stoga nadam se da će biti organizovan jedan naučni skup, okrugli sto posvećen Radovanu Samardžiću. Ne isključujem mogućnost da je nešto tako u pripremi, a da mi to ne znamo. Našim dragim gledalcima i gostima koji su danas došli preporučio bih da čitaju dela Radovana Samardžića, ima ih u svim knjižarama, ima ih na stranicama koje prodaju polovne knjige, pogotovo ova starija izdanja danas teško pronaći, tako da eto, time završavam. Hvala još jednom svima na pažnji, hvala vama, dragi gosti, što ste došli.